Jaz sem nisem gamala, jaz sem Ampak zdaj si pa v Genshinu. Pač, jaz sem vedno igrala take, ko so like bolj arci ali ko ne. Mislim, tako, like Sims 4. Ja, okej. Yes. Sims 4 sem ful igrala. Zutekun. Pa poj sem začela Minecraft. Zdaj pa Genshin. Ampak to je bolj zaradi tega, ker je gacha game, because like Azure Lane, pa prej sem tudi igrala ene druge gacha game, ker se ne spomnim imen, zato ker sem slaba z imeni. Ampak sem igrala vedno gacha games. I really loved it. In main part, zakaj sem gacha games igrala, je because of good art. Like that's where I got my inspirations. Če hočeš dober art pa gameat, ti si poglej podjetje Vanillaware. Naredil je samo 5 gameov dobesedno, ampak to je dobesedno moving art piece, ko ga igraš. Odin Sphere, Muramasa, Demon Blade, zdaj pride Grimore, dobesedno moving painting, full svetovno, priporočam. Odin Sphere, go. Meanwhile, ko si ti omenila arci, sem bil jaz kot Maple Story. Mislim, eni od prvih anime gameov, to so še bili tisti časi, ko si iskal anime game, pa jih ni bilo. In edino, kaj si dobil, je tiste Korean MMO-je, ko so free to play in niso bili za špilat. Jaz sem dating sime igrala. Se so bili zabavni, glej. Kakšne tele visual novele? Igrala sem neko para. That's where my love for neko Mimi Maids. Of course. Neko Maids. Saya Nouta si igrala? Nisem, jaz ne gamam veliko. Ker je Saya Nouta. Saya Nouta. Ja, Saya Song. To je visual novel. Visual novel. Visual novel, govorimo, ja. Se ti greš klana špila, če greš kaj klasičnega. Ne, ampak Saya Nouta je kratka. Saya Nouta je 4-5 ur. Ampak je res legendarna. Ja. Pač ending je dober ending. Ja, jaz sem neko para samo zaradi tega, ker so luštne punčke. In jaz sem jih ful sem jih. Ne, I'm not into straight porn at all. Like straight stuff is like not my stuff. I'm like into yaoi and yuri. I'm good with that. But I was preveč sem bila obdana z sexist moškimi cel moj life, da je bilo tako težko. Slovenija. Pač, lej, in to je nam young impressionable move ful vplival. Grdo je vplival in tudi anime sem sovražila ful dolg cajta, vse, ki so bili like straight. Like Sword Art Online? Ja, to je mene tako triggeralo na polno. Zdaj sem lahko morda malo tega tudi dotaknil. Ampak zdaj me ne več, zdaj sem I went through therapy, I'm better with that. If you need a good romance, zdaj se glih končal Kaguya-sama. Lej, romance? If I want a romance, I'm just gonna go grab some fanfictions and ship some nice boys.